Sa binakataki na kaluwe na kavinandinday. Vinawali bunangano vinakaongo. Tamango ke mami. Tada ke talibi ke muni na kavinakani kuwa. Na yalo rokobi ke muni. Na yalo baka daw teki ke muni. Ke na yalo baka binakatay ke muni. Vinawali bunano muni loloma. Vinawali bunano muni bitumberi. Vinawali bunano muni be maroroi. Rawi ke mami. Zambe talemena no muni vale na kavinakandindai. Mike mami mengarabi kemuni na kavinakani kuwa. Vinawale bunangano vinakaongo turanga udambora nangono vinakaongo na kavinakandindai. Kema misa suriti kemuni na kalona lotambu. Ni me velu taki turanga na kavinakandindai. Ni me teke buna batake ke mami. Ni tiko loma kamuni na tine talanga batake ke mami na kavimbongindindai. Sadamburi vi kemuni na songo ni vinakaongo na kavinakani kuwa. Tamago ni me vitalia takaturanga na songo ne ongo. Ena kavina indendai. Ira na lube muni turanga dan duri ema tamuni ena kavina indendai. Era tambe mai turanga na yalo ena namagi turanga. Vira turanga era lama taro turanga merna sotabe na kavina ni kuwa. Vira tawi mate turanga merna vakambulai. Vira sereki na vesuki na kalo merna sereki na kavina ni kuwa. Vina vole buna kavina indendai turanga no muni vosa tamangu. Ena rongo vike mame na kavimbongi ni ko turanga. Kema misada mbore vike muni turana. No muni tamata na ngusu muni vike mami na kabimbo indindai turanga. Tamango muni na vosa vike mami. Na kabinda indai turanga. Vinawale vuna ngano vinakaongo. Vinawale vuna sani masu. Vinawale vuna itukutuku ninganga. Muni la veti muni rokovi. Vosa vuna takin dondo ang nada muni. Kema mi masu na vukuni ada muni chisu. Nani mami sorondono. Kaya vakambula talindina endondonga. Hallelujah. Satoso na yalo tambuni kalo na mugawanga makalo na kawani kalo oso sa tarai kena tuongo oso satoso na yalo tambuni kalo na mugawanga makalo Sayado na mula beya Sayado na mula besa Na yalo tambu sa serekia Aureki kalae na mara
Satoso na yalo tambuni kalo Nabuka wanga bakalo Nakau kawani kalo Toso satarai kenda tuogo Sayamo na mula beya. Sayamo na mula beisa Na yalo tambusa serekia Oreki kala ena mara Sayado na mula beya Sayado na mula beisa Na yalo tambusa serekia Oreki kala ena mara Aureki areo na tambuni kalo. Nambuka wanga bakalo Nakau kawani kalo Soso satarai kenda Tua kale satoso. Toso na yalo tambuni kalo Nambuka wanga bakalo Nakau kawani kalo Toso Kena satarai tuati sayamo. Sayado na mula beya Sayado na mula beisa Ayalo tambusa serekia
no munisera ewa bolitia auduba na wakamoli moli keina langi langi kalau ni bei kalau nongu tisu nongu bei kakerenga Oh, Auduba. Langiti
Haleluya. Wonongon durikina na kabinani kuha. Ndolabana matende alomu. Haleluya. Navale vutsu. Navale vutsu. Haleluya. Namu sere masu na kabinakan dindai. Haleluya. Sati ko na pononto na kabinakan dindai. Haleluya. Nakalo etiko ke mesotavi kendaru. Ena kami binakaniku. Haleluya. Me vaka dere nakalo nakabinakaniku. Thank you, Jesus. Haleluya. Lave tamadana kalo na kabina dindai. Na vale. Haleluya. Oh moni rokobi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baka bini binakatakan ba na kalau Davuta manden doon na boss ni baka bini binakatakan ko. Oh, lapit na takin na doon mo binakabinakan dinday. Binakabakalevo. Oh, moni rokovi. Moni laveti na kalau na kabinakan ko. Haleluya, haleluya. Oh, moni rokovi. Nakabakaliw. Hallelujah. Hallelujah. Turang ke mabibaw ni binakateke ke muni. Nakabakaliw na no muni talibi ke mame nakabinahan ko. Nakabakaliw na no muni Seru nakabinahan dinday. Ke mabibaw ni binakatakan na kaluno ni sa chikorawa. Ena ke mamimaliw nakabinahan dinday. Binakawali po na nga na binakanggo turang. Non rambulan na lupi muli na kalo. Kaya mamilafeta ta kaya na non rambulan tupi kang dua talibik kaya muli na kabinanin ko. Vinragin yung bulan tuyin turang. Kaya mamikot amay na no muni vale na kabinanin tayo.
Ke mami whakawhine vinaka takana kaluni ngoni sa tiko. E na kawina nendai. Vina wale vuna ngau na vina kaongo. La veti ka whakaroko taki na damuni. Ke mami masu na vukuna damuni jisu. Na isorondonu na ipakambula talendina. E ndondonga. Amen, amen. Ipakasasuta ka mandana kaluni na kawina nendai. Hallelujah. Au na suretiro to na mata sere men langatali tu weekend dan na sere. Tako semanda lulu manda boy duan ruseni la watamai. Ena kawina ni kuah. Hallelujah. Say
Hallelujah. Hallelujah. Taratala na muni indamendambe. Yana kavinani kuwa. Hallelujah. Tarana ngona binaongo. Ubikinda baki kina weekenda. Yana kavinani kuwa. Hallelujah. Tomanda ndak kinda baki chiko nakaluna lo tambu. Chiko rawa take kenda na kavinani ndai. Hallelujah. Dini nona na bosa da buta na buna rasongo ni kina. Le ruas le toler to da buta na dana. Kwa na chiko bandina na kenda malewa. Da baka bina taka chiko nakaluna na kavinani ndai. Hallelujah. Nona na Seru, nona yukuku. Rau ni Seru ni kenda chiko. Wabu na menda main tambe rau chiko na ya kabitali bina kana kabin singa dindai. Weekenda bagi chu weekenda na kabina ni kuwa. Hallelujah. Wamba utani sombe kana bulangi era chiko na kabina dindai. Hallelujah. Kinda bagi ratu bili chiko. Hallelujah. Sakinda bagi kemuni chiko nada tali ngone turango Yesu. Hallelujah. Dua talanga na nonda bulangi mbui litia. Nona nao sakiusa. Sangayado chiko mai biti ke misakinda bagi kemuni chiko. Yana kabina ni kuwa nada tali ni ngone turango Yesu na kabina dindai. Hallelujah. Kinda bagi kenda ndua na wase-wase dan tu ida butu mana ya sana batu rango Auckland. Hallelujah. Maina waliku kota sumu maina tokalau na deva baka kinara. Na vei mata bo bale andundua sara. Sakinda bagi kemuni yandundua chiko na kabina ni kuwa. Nimbulong-bulong binaka na kabina dindai. Rani inda mai songo ni batatali chiko na oti ni singatambu. Ni bula ko tobongo na kabina ni kuwa. Ni saru itali na kalue na kabina dindai. Nona bibaga kouti mai na lomo ni bula ongo kotoba. Sanda mai tiku tal tunggo na oti ni singatambu. Dari da lesu da saravanga na nona loloma na kalue weekenda na kabina ni kuwa. Hallelujah. Nonda ulutanga chiko na lomo ni bula ongo. Mabakatara. Na nona tuda katala mai na mate na ngone turango Yesu. Mebako kota kana nonda rumbul di loloma. Hallelujah. Kachiko bango na Efeso na kanewa Seru na tigine walu. Ni saloloma wala ngani kalu ndo sabaka mulai kena. Na buku ni bakam bauta. Sasanga ni buna ko ikemundo. Ay sul wala ngani kalu na kabina ndai. Hallelujah. Turanga darubo na ngone lewa na marama. Na sul wala ngani kalu. Na nona loloma na kalu rawa kina weekendaru. Dorun tambe rawa tali na kabina tali. Na kabina ni kuwa. Tosi chiko na nonda binga rawi. Na kabina ni kuwa na ngandreva ngame na biuda kamay na itukutuku. Baleta chiko na bula mayongo na mada mingo. Hallelujah. Surtir to chiko na timi mera merto na bita kamay. Kaya na nonda itukutuku.
Lebih ka membaleta noloma ni mada mengo. Haleluya. Na sule chiko na ngonongo be nonda muni bola kabina ni kuwa. Tu na kamena pareta kena kabina ni dai. Haleluya. Amen. Wika todo ka na wai tiki bu, na wai dawa talanga. Anda wiki na waki na singa buga lulu. Ningol sa chumay na president ni South Pacific Bible College may vici. Kirandini. Namandong may wai tabi tiku wiki mami nang lamani vida na singa. Medo may nakabini kuwa. Ka orani kaya na kabini sigini koni ke misa matalau wa winu binaka na wuni taki ke misa mai wakani chiki na nalomani vida na singo o wambote ni sanga walanga nalomani velotu wira talanga era sara tiku mai na live stream karando wata tiku mai na ve kara rongo da kara ida tiko na ve singa na ve akabi ka varita ke na lewuni tamata tambayani era sara tiko kena wili rasa raida tiko na wuli na via kavi. Taltala, au satu da sa tsunga na wuni lotu. Tiko na taltalangasi ni song lotu, tiko na bubu ni taltala. Tiko na matambose. Ke na leo ni song lotu todo ko sar. Rasanda me na kavi ni kuwa ke resinti ko rawa na kavi ni kuwa. Ina ke talangan tambana bo India. Meu ngusu ki mami sa tsunga na pawini binaka ka ni sa tala ita sa tala ngaki na kabini sigini ko pawini binaka tak sarwale una tabi sama ingarabi sama itinti ko na kabini sigini ko kemi sa ba mamauta kemi sa ba wini bina bole ena bugu ni bika kemi sa mai huli tiko kina ena bia kabi kita sar medo tsuma ni sigini ko wa mundo ena wa wini binaka nimbitu yani na bubale rambitu yani soli na ngona bimbini bitarongi ndo bangalal teke mundro ngole mai na bu ngani kadi ena bu ngani daga ichisu ndo sa wota matikina ndo ran tiko kina na lomoni mngadongo imsawa bu ni bina bole usar akem sawa ni bina tu ne la kol sevici na matala lin mataka nina bubuai kakalunga da chikona bingarabi ena kurubuli ni bingarabi mawai ndoi ka bawo sibi talanga na tambana ni nandolotu ena wolotu binasa mai wangala kini sana role tomana kina na bingarabi sawa bu ni bina bole usar ena kabini sigini kuwa kemsa kere talanga kendo na kauni sembando na kauni mikania semengunuba sombe ngani bala sembe ngani ndonu matamrau usa kere sa tsunga na bibusuti ena ka ni singa ni kuwa ni sere ki mami sa chiko rongole na ngalala ke mitiko mai na ngalala ena ka ni singa ni kuwa o tu da sa chiko na ka ni singa ni kuwa me u da butu tsunga na ba bili bina gale busar ena bu ni lotu randa sa chiko na vilitaki na taltalanga sere bu ni taltala kere ke sa na len suko lotu mai tu da sa chiko mai da butu ni mai mi boss ni vitaltala ena ka ni singa ni kuwa tala di sa chiko na wangal lotu sa mo tal tiko ne law ko ibunua apa sa chiko na keneleu o sa ngusta changa ni lotu na babu ni binaka pikim ni ke sar ni songo lotu ena bingara mai badur na matanga ni kuwa no ngara na luwenda ngole chiko mai klara wili usar o reda ngaki na yalo ni ndo bata ena li daga bata ni matana mataka ni signi kuwa klara kana era mama we votal amen ara vital no tigo muri to no turang o kala so sa nu gango chiku ni rede chiku na lele uni crowd sa chiku no matani ko tatun chunga ber to sa rai chunga na tal no ana vador no ni turang chisu ene ta nindo vador no so kan lubi so lo tugo o sando rai chunga ena ro nambuli mandai lima ni bulu mandai kena naikai kana bakana nanu ngaya
Era ni taka wana kalau tuncu bertuna turang. Era ni vaduru matal na kalau na vaduru matal cisu bisa tal na. Era ni vale top tata lo kona kuro kari ko sambi cuko ana ufulu ama. Amen. Karena kara ni taka wana kalau. Yang mau ni binak ana kabini kuah. Ana lo ni bingarabi. Roma itala bikin na ital kirendini. Roma ngarabi kin nando bulangi. Kirna lubenda. Usawa ni binak sar sungai na buguni lotu. Pero na talanggas kini bubin tala musun rau ciko. Ena bawa bini binak ali besar bikim ni. Ena buguni alo binaka. Kena na alo ni bingarabi na alo ndina. So ena bawa matakan ikua. Nataka lobo batalangaki na namboni. Nakena bukutaki na lotu. Bawa bini binak tak sar baliu. Na alo ni bingarabi. Eni sawa adora tigo ena buguni dadak. Ena buguni nandalotu. Otu dak dal sungaki ena kabini kuah. Mai da buta chung dona bos ni babu ni bina ka bikim ni sa basa chua na kenele na Amen. Haleluya. Kira ilang tali weekend dona sere. Kabina ni kon imberin tarai chiku weekend na soli. Ena kabina ni kuah. Haleluya. Na dua tali chiku na nonda love offering. Ena kabina ni daye. Hallelujah. Sakatalei Keri tala na boris nga keri ni masul ka weekend na soli na kabina ni kuah. Hallelujah. Kemami teki tu bobe kemni na kalau na tama kemami bakalo malangi. Kemami bakabini bina kata kana ngau bina kongo. Rani kemami mai dambora tiki na mami soli samai kumuni rawa. Randondo linga kina na lube muni. Na non singana. Na non mandrali, non katini, bakina non kani bakabini bina. Sa bakabini bina taki bakalew na nomuni be bakalunga tataki na non rambula. Kina be ka tumba kuni salava kuni be bakarota kina kuni vitele vikina sa masu na kalugrang ni na ba ko kota katu na lingana suleti kubera na alu ni mbole na alu ni nganga na alu ni ndau zakazaka na kalu turanga me kako ni ndo kina na nema mi ulumbali kuni sa tiko patiki kima na ba le usar na be singi ni mata kuni sa kilana kalu
Imsa masu tinga. Kami mwarra bitaka tunga ne mami mula kiwe kemuni. Bata koni sarai do tituna ne mami be mataka. Koni sapa karo takatal tunga na bi pota binak. Me ke mami bakalunga tatakiti kena kalo. Na wale usar. Na wale usar na kabini singa binani kuwa. Na wale turang na kena bibintai na ibota ongo na soli ongo kemsa masu. Verto na kena bakatule watak. Sa masu ni kone na sule verto na alo matua. Na buku baka alo sama ibi kemuni. Mena baka yang tagi baka nundon. Me baka na kene na kisa komunikina na kabini singa binani kuwa. Mami wale sue tinga mena muni tinga na langi na baka roko. Sengatal na yada ke mami masuta. Na yada ngan liwe muni ko chisu na ne mami soro. Kaya baka mula indondonga. Hallelujah. Hallelujah. Tali ni nda chiga na wale ni kalue na kabina ni kuwa. Hallelujah. Au na sule chiga weekend na ngole birango ke baka indu anganda mena tukuni alo na kabina ni ndai. Sule chiga na ngo weekend na kabina ni kuwa. Ntuambeka Seru. Hallelujah na kabina ni kuwa. Mandrebe mena baka dau taka na kalu. Se mena baka bina kata na kalu na vekai baka dora. Enono nambula. Senona matapu bale na kabina ni kuwa. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Wambo tani ndina ke the weekend na tukuni alo. Rongo chiku weekend na kabina ni kuwa. Motani nda talita ke de na buli. Yada chiku mai na tiku mai na bongi. Ni singa buke lulu. Meada botiga na singa dindai. Hallelujah. Lebu na kabika. Enda waka buli dikina. Ina nonda bula nonda ilakalako. Pata kena ngoni torango chisu. Enda kalunga tani nda tali vitiko. Tamate ni kalu lamani songo-songolotu. Dona kai reida chiko weekend na kalu. Hallelujah. Koya koe talevi ko chikina na kalu. Na kawina ni koa. Tauta wango nandau ni sami. Adaba na tamata muni ndo talevi ko akina. Dona numi ko akina. Sena lubi ni tamata. Muni ndo talevi ko akina. Hallelujah. Nadawo kenda uro na kawina ni koa. Me talevi kenda ruchikina na loloma ni kalu na kawina ni koa. Wambimbi na tamate ni kalu. Hallelujah. Nona me wasia chiko na bosi ni kalu. Sudah na nona ngauna. Weekend na membeli tikendaru. Na kawina ni koa. Hallelujah. Salele sumai na nona wanutu. Na turang ni tal-tal. Tungole na baki sauti.
Le duru masarana na ban lutu. Senga walanga ni bono takau kana bos ni kalau. Kema mili matalau. Nakena vingaravi nakakana kema mekania. Seni baka mili rawa nakavina ni kuah. Oleh reda sarana na tiko na ngoni turang ratu bili nakavina ni kuah. Kebukain to nangona mongole biti. Tola manda mole tau na ban lutu. Wangana ke AOG. Nakavina ni kuah. Au ba ni binatay kina naturang ni taltala kita ngole na bagsauci na bengara vele bakadori. Au labe ta roko buci na kalu nakabi binakani ko. Haleluya. Lang tali cubi kenda dona sera nakabinani ko baro menda rongo na bosi ni kalu. Pakarutak na matena lo mo nakabinani dai. Haleluya. Ni baro mena bosa tali kenda na kalu. Kabi binakani dai. Kalau talebat juga na nonda rumbula. Song lotu manro sokol mereka nak kabinan dindai. Ponongo ndambikin na kabinan ni ko ngan revi ko mananturi batake ya na kabinan ni ko. Dola manda na maten ya lo mo na kabinan dindai. Ni baraw menda rongo da tale na boss ni kalo. Na kabinan dindai. Haleluya.
Haleluya. Taratal na naman yung damdame. Nakawinani ko sa suret at sigo na tamatan ni Kalau talatala Seru. Rokosawa mina may wasabi kenda. Nabuasin ni Kalau na kawinani ko. Amen. Praise the Lord. Amen. Na yakavenda ini beranga niu na ngolewati kono no de bunau. Wakandua tale o ngandraba me musiki roti o waviotini. Na yakavenda indai na wakavini bina kaleu. Na bukuni vingarabilevu. Mai bagai dori tigo be kerau na lomo ni vida na singa ne ro mai tigo bata vole ke muni na isoko loto bina kango na fountain of praise au wa bini bina kata na klo ni wakatara ndona ngona la kango me kerau ngole mai bagai tini bau mai bakatingi bakali lain dia ngani mai garabiti ko na itabi bau biso bakali lain na nanraki emeni biso talanga bakali lain na uno ni bengarabi kelani sa balabuti ko mai na ilolako ni bengarabi na kurni buli be bakarotaki bakakina na kana garabiti ko na sokolotu mai wenganake rato una turanga rombalenia na buso turanga na kabu ba bini bina taki na bi bomba uti taltal ka kina na bobale vai taltal na matambose gasin lotu nei baba ko sulen lotu I'd like to take this time just to share with you our sincere thanks for your love over time here with you over the past few days. And we pray that whatever little we've been able to share with you, especially on the theme, Living a Legacy That Lasts, that we have completed this morning, will have impacted your life one way or another. Amen. Mera bonto todo kana ngone merle sumbo bina vale. Amen. Kwa ngando sumbo na motoi. Amen. Usaba bina bina katakina na kalo and na matakainde ndai. Au ngandrabo me una kotikenda na kuspeli sabola Matthew. If you have your Bibles with you, would you kindly turn with me to the Gospel of Matthew, Matthew chapter 9. And I also bring a close to the theme that you have been dwelling on over this month, allowing the power of the resurrection to strengthen your love for others. Amen. Na nonda wakatarati ko na kauko ni tuda ke talamena mate, me wakangangatho taka na no mulomani iranatani. E kabibina kani singindindai au nganreba me una viwa city ko e na ulutangango the power of compassion. Matthew chapter 9, 35 to 38. I have realized that this is work in progress for me as a person. And every time I come across this passage, I realize that there is still a lot of room for improvements in my life and in my ministry and as far as compassion is concerned. Already ningo endo na yalava, ninongumbula kena nongu vingarabi, au se nganreba tinga kina bagalebu na bibuke ni kalau me bagabinakatagaki, bagambimbi. And alomani mbai nimbula ni vewekani,
vi tokani kena vi maliwai kena tamata tamusakain. And the example that has been set by Jesus in many different occasions in the Gospels, but particularly in Matthew chapter 9, seems to stick out, stand out to me personally, and I hope that some of the thoughts that is inherent in this passage will encourage, challenge you as much as it's encouraging and challenging me at the same time. Ang andra mo no wili kamandai liu weekend na kena baka viti. Ni otia sanda nangai reida na kena baka walangi na tiko talaga na screen and I kabibinaga ni singing indai. Matthew chapter 9, 35 to 38. Asa lagowoli ko chisu ena vei koro kedenga, kena vei koro lalai, ka waka tabubuli ena nonra vei vale ni lotu, ka vuno taka na ituku vinaka ni mati ni tu. Ka waka mula kedenga na mati, kena vei malumumu kedenga. Ia ni sa reidir na lewe bunga kokoya, salomanira. Nira sa malumumu kambi wale tu me wakana sipi sa sianga na kenrai wakatawa. Sanga e kaiwe ira na nona tise peli, endina sa baka lewe na hambaki. Ia arasa leo lele nga na ibaka tau ni were. O koe mandauga musuti koe na itauke ni were, me talaya ni so na ibaka tau ni were, kina nona were. Amen. The English translation reads, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. 36. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. He then said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Amen. The power of compassion. And kabibina ka ni singay din day. Au sa tamba kataliting ko na tigo talanga ko na screen na nonda na lesson ni. Baka yang katitigo pa na ibuno ko. Sana bito sa reo sana ngoleba na slide taraba. But the key idea, the Greek word translated compassion, used by Jesus in this particular text, literally means the convulsion of the inner being. Siya na kena imbalimbali raw viti, na kena yabalati na yalo eloma. Amen. Na bosambimbi wana vida na tikini bola tamu enda wilika na kabinde ndai na bosango na loloma. Ena bosa bagaviti ni sa reidir na lewunga na turanga asa lomani ira bagaleu. Na bosa bagabaleng e bagayanga tai when Jesus saw the crowds, he had compassion. The Greek word used, translated into English compassion, means the movements of the inner being. Ni sa redir na lewungo chisu saya bala na eloma. Amen. Ya na ya babalea esenga ni nanga ivengu roa bagabo ni sa vaka indona ka. This inner movement, convulsion of the inner being, only comes to a rest when an action is done. Na imbalimbali ni bosea, bati kungo, ni sa redir na leo bungo chisu saya bala na elona. Ia ore ni abala tunga. Amen. Me baka sona ngau na ni nanda ore da sona kando ia bala na elonda. Ia enda baka taratunga me abala tu. Hallelujah. Amen. Ia na ya babalango enanga ivengu nga ni sando na kaezaka. True compassion
always results in some kind of action. If there is no action, then it's just feelings. Iko wakilatunga. But compassion is more than just feelings. O tiso ni redir na lewu ga sa ya bala na elona. Ia esanga ni vengu wale tunga ikia na ya bala ni elona. Ninda ndo vital nota kana loloma kila ni bosa kena bole bo tsemesa kena le bo ile kana bole tsemesa wa Seru wa setul. Wa setigo tsemesa ngai ka wango ezaba na mbetena mo kai wa indua usa lomani ku saranga bagalem. O te anga e senga nyo da ka bakina ndona ka. E singai saranga na mbetena. Na no mu be baga zabutaka na loloma ya. Balatanyo warenyo da ka bakina ndona ka. Amen. Mo da ka sarakina ndona ka. Mengai roni kandina mai na loloma ya. Compassion is the movement of the inner person, of the inner being, resulting in some kind of action. Without an action, then it's just feelings. Iko wakilawa le tunga. Au wakilawa le tunga. Au wakabini kataka na kalu ni bola tamu, ni loloma, e awala na lingana. The God of the Bible is a God of compassion. When he says he loves, he acts. Amen. Au nuitaka ni na wakatoga na nondarai, ni maidhabo tiko na bulo o kotoba, nonda wakatara, na koukou ni tuza ke tale mai na mate, me ndaro ni wakangangavo taka na nonda loloma, me kakua ni kani vosa wada tunga. Amen. That we are able to transit from words of love to actions of love. Mendarawa ni kalau mai na lomo nimbai ni nonda wakazabu takatunga wakabosa na loloma mendarawa talenga ni ndau zaka taki kenda menda wakaedorendo na ka ena nonda loloma. Au wakazabu takatikungo metango endo na ya labo ni nogumbula au kila ni se lebu saratu na ka me wakabinakataki. Au sendro ni buni taka biki ni meta niu kila ni ngo na tiki ni mbule nungumbula mbole sartunga biau ena bebe ngona na benga rabi na korni buli bebe garotaki wakaki na benga rabi na songlotu. It's a work in progress for me. Hey, praise the Lord. Amen. And every time I come to the model that Jesus has shown in Scripture, I'm challenged, especially in the area of compassion. Ni ubuno utiko eningo waseti ko eningo au ubuno die utiko mandanga iliu au ubuno die utiko mandanga iliu na nongo reida tiko na vivo no eso endondo no mo baka binataka. Amen. So unuitaka ni ndana visualitaka na viwo singo ni ndana ni na baka buri baka sama weekend menda baka binataka na vika eso endondo no me baka binataki mero ni baka mbale dina kina na loloma ni ndazabuta baka bosa and the matana takatelenga. Amen. So, compassion is more than just feelings, but it's an experience that moves one to act. Ando wakana numio tunga na wengono todo kana choni na kana wase tolo tikina tini kono na tikina kilele. Ni saloma nirna kay wurwur wakango na kalusa solia. For God so loved the world that he gave. God did not just love and looked at us in our sinfulness from a distance and watched us perish in our sinfulness, but he gave. Amen. He gave. Na loloma ni kalo ni sa sina itu na lona na loloma ni loma na tu na ibola ni tamata. Gai senga ni wanrabi kendo tunga mai bagayao. Menda rusa tu na nonda ibola da. Gai tu na bekenda na choni wa se tolo tikene tinikono. Ya sa sulia kina na luwena ndomba nga. He gave the very best that he had, his one and only son, to rescue you, to rescue me from our sinfulness, so that we might have eternal life. Na kaloni bolotambu, waka matana taka na nona loloma na buku I Kristo, na loloma isinga ni buka zabuta kitunga buka bos. Se me mai vengu tunga na itaba tani bakila. Me vengu tunga ikia.
Au sa wakila tunga ni dora ka nugu lomana. Na tamate balabala. Na ya bala ya sa bagabu na mendondoko na kalo na linga na mesulia na lubena endombo nga. Au nitaka ni na buga ikenda tiku kina na kalo. E na eka bibina ni singe nindai ni mai dhabo tiku na ulutanga ngo. Menda kere baga lewa na kalo. Na koko ni tuza ke tala mena mati. Na kalo wakate ki kwa. Me vanga ngado taka tiku weekend na nonda loloma. Hey, praise the Lord. Tolu na action e dhakapa na kalo. E dhakapa na turanga ke. Kau nuitaka, ninda na reidi kenda telenga na rarama. Ni tolu na actions ngo, na ibola-bola e baka dhor na turanga. Ka rawa ni inda reida, e baka batukana kina na nona loloma. Ni tungana baka sa reidira sa loloma na turanga. Asolomanira. Kene matai. Tiko e na teke wusaranga. Ni tikina ngai tol sanga hulka ono. Jesus traveled. He traveled through the cities and he traveled through the towns. Preaching the gospel of the kingdom of God, healing all kinds of diseases and sicknesses. Hey, praise the Lord. Amen. Asa lago wali ko chisu na be korkoro lelevu ke na be korkoro lalai asa buno takatiko na kospeli ni mati ni tu ni kalau ka masula kirna tobi mati vagambula ira au vagambimbi takatiko ike na matai saranga ni vakasa mana no de buno ne kabine de asa lako wali ko chisu. Jesus traveled. He came down. Amen. Na nona rao ni mbito chisu na bonua e rao ni longo bina katukina nda komba tukina nona mbula me leibo kwe na bonua e tubuli tukina me lago mai na bonua e ratukina na tamata. Jesus could have stayed and remained where he was with his 12 disciples. But because he was compelled by the mission to preach and extend the kingdom of God, he left the comforts of where he was and came down to where the people were. Amen. Nanona roni mbiuta mo ko na bunua longo binaka ndakomba binaka mbula kina meroni siroba mo ko na be indrakini mbula so rambula kina na tamata. Me mai ngaraba na daga ni kena bokan deu ta kena tuku ni mate ni tu ni kalau. Vi maliwai watake na tamata, vi talano watake na tamata, vi toka ni watake na tamata, ngaraba na tamata. E sirumai. E amen. Na dabo be tuku na na kabi na kani singe ndai. O be dabo tanga be kenda na kabi ni kwa. Ni ngandre bitigo be kenda me nda usiro. Amen. Balatea na bonua enda na rawa kina ningai le kila na dhaba e tu e rawa ninda venga rabikina. Menda ngaraba kina na tamata e na loma ni nonra lenga. E amen. Uki manda bi kwanda mesa mutukona wa anda usiro mai. Da usiro mai. Sono ngono sabando ndendre kuna siro. Nonda itutu baga lotu. Nonda itutu baga vanua. Nonda itutu baga zaka. Amen. Sa zeze receive da ki saba sandrendre na siro mai. Sanda nama kira mera zambe dake mai. Sangai siroen. Siroen. Na kalau e siro mai. E talame na lube na mai lo malang me siroen. E nono i tutu wakalo me lo malang ngai mai baka siroba mai me sulu tu e nandona vale ni manuman. E na siro. Kenda rungai songa ni tutu la lai sabaendre na siro. So. But we will not be able to identify domains, areas that we can be a hand extended to others if we remain within our comfort zones.
Na punonga enda sa longo pina katukin. Hallelujah. Dongan rebe mendan dau sir. Au tali te ki chisu. To chisu ya la kovoli. Na roda koro leleu, we koro lalai, e zuru mai na we mbili ni koro, we toka ni kena tamata ke nga. Ko mandanga e baka tambuya na lao ni mbula baka chiu mera we maliwai, e we maliwai batakero chisu. Okay? We toka ni batakera. E rogo bosa. Oi, sanga ni tondo mo vi talo batikako. Sin tondo mo kana batakiko. But he made the choice to come down because he realized that that was the only way he could identify the needs that people had. Amen. Na loloma, iya. Sirsom. Sandong boleh berlep. Dong boleh berlep na elong ko maundau sir. Sonong ngono dong rendre na sir. Amen. Sambole atunga na elong na vengo no todo ko maundau kotio somai. Kotio somai. Kotio somai. Ano ando baka na numatal tu so na iwas ndo da buti mai na kor, Iya. Kento ndo tungaru kuni bindambi. Kento warindo lo re baka lewe daki. Na kento re danga sa tarada kento naka. Amen. Ya tu tungaru kuni dambi bira. It's very important. Okay? That in our journey with God that we always learn to come down to where people are. Don't ever allow or let your positions stop you from coming down to where people are. Ka kobando ninda bakatara. Au marotaka na kaluba ka teki kwa, na lubi ni kaluba ka teki kwa, ngai siro. Na lagoduro na we korkor. Amen. Sanga walanga ni siro mai. Sanga walanga ni lagoduro na we yalla bani mbula kedanga. But he saw the crowds. There could have been no seeing if there was no going. Jesus had the ability to see because he went. He had the ability to see the needs because he came down. Obadabutaka ko ombaleta ni bolei kenda menda kila enandrendre menda na reiza na ngangandre etu bagabon inda siromai. Baleta ni sabila kwa kiwelo chisu nagetu na asa reidi irana tamata. Nira sa walolo matu me baka na sipi sa senga na kenrai bakatao. Asa reidira. Amen. Amen. Okay? Not only to come down, but the ability to see, the ability to sense, the ability to discern. This again is an area, is a work in progress for me. Meta na bosango na reida, e tolu tiko na matangali reida e tiko wana i volatam. Wabi mina vela la te vo. Endo na bosa wakayangata ki na reida, na bosa ni o reida tu nga wakasarasara endo naka. Casual seeing. Like a tourist sightseeing. Amen. Ninda gengay babakandu endo na vonovo, enda mata sarasara. Sarabango maluunte na elon ninda sarabango enda sarabaya maluunte na elon ninda redi sona kabu na matangali reya na rai sarsar. Amen. Ninda maruta kana ka enda reda me bakai reda tu sarsar tu endo na dau sarabanu ambeka. Bakai ngata ki baka vida na vela letivo. Na bosango na blepo to casually see. Tasa nga indua tali na bosa, baka nga tagitala na reida na vela letivo na bosa ngo na theoreo, ko embasika kina na bosa na theater. Nyo saraba baka, saraba baka, kanibi baka marutaki, entertaining. You're watching something for entertainment. Amen. Na bakasama ni o sarabati ko ndo naka baka o sarabati ko sarangito jo. Sarabati ko. Nindo baka sosate gi ko bango baka o vata nindo baka sosate gi ko balete ni o sarabati e tetskina na elom ni o maro takati ko nakaya dati. Ya na kini katolu ko baka yang atake ki o chiso na bosango na eido kene malembale it's a close
sensitive, observing look. Ni o rei na lenga, o kindaba na lenga. Amen. And Jesus saw, not with a blepo look, not with a theoreo look, but with an eido look. E rei doko e sense tako na turanga ni dona lenga ito. But that was only possible ni lako tisu e Seru. Amen. Viau, ena nungu winga rabi wai taltala, ena songo loto winga rabi kina, santo kreba lewa na kalo turanga ni buke yau. To move to this level where I can easily sense and discern what people go through. I'm not there yet. Sono ngau na ubandina dina taka niu dhalata. I miss great opportunities to minister to people effectively because I'm not sensitive enough. I'm not discerning enough. And I continue to pray that the Holy Spirit will help me to be more discerning, to be more sensitive. Amen. Meron in the reda. Waka yang taka baka an opportunity to reach out to people. But Jesus traveled. He came down. And he sensed and he discerned. Hey, hallelujah. Amen. And after he sensed and discerned, then we see in the latter part of that passage, Jesus said, Sangai tuku na tisu. Asa kai ko tisu, sa matua sa ratunga na were. Ia sa lele ngane waka tau ni were. Sanda masuwa lewa na waka tau ni were. Me talama yeso. Me ralango mai mai tigi ne kena tata musuki. But sa matua tu na were. And awaseti ni nonga lewa wilika. Jesus started mobilizing his disciples. Naredike ni sa tege budhaga ko tisu me sa wakumuni retono na tise peli, wakayalonganga te kireto, wakayarangi te kireto, wakauko te kireto, merto sa dhawi kaloyani, ena kena leiso tabi na lenga. Malata na dhaw, met saravakatu na sipi, sa senga na kena wakatao. Hey, praise the Lord. Amen. And Jesus saw the crowd, he had compassion. He had compassion. But that did not just remain as just pure feelings. Level of feelings. Jesus decided to do something. Jesus said to his disciples, harvest is plenty, the workers are few, let's pray to the Lord of the house. Chapter 10, Jesus mobilized his disciples. Wasa viratou, wakayalonganga te kiratou, wakandei te kiratou, wase tini tiku nga, sa tiku wasirtona, turang, into teams. Okay, talairan. Talairani wana vunu era tukina na lenga mele sota bina lenga. Matenira sa vakatu na sipi sa senga na kenre vakatao. Amen. Abo roach talibi kenda na vunu ngo na ekabindi nai. Na thabo be tukuna tiku be kenda. Na loloma me kako ni kani vosa wale tunga. Na loloma me kako ni kani vakila wale tunga. Na loloma me kaenda taka menda baka matana taka. Because true compassion always results in action. Taro itigo be kenda na ekabidenda ini merninda vinge ekitale na ekabinikua. Dava endua na lenga o moreida. Erao nio lingandondo kina. Ene oti ni madha ongo ni vula okto. Will this just be a theme in itself, without any action, without any response? Wakasamataka na bubale, wakasamataka na buno ni dhakadhaka, wakasamataka na buno na community you're part of. What can I do? The last week of October 2025, what can I do? To make my love that I'm verbalizing in words, that I move it to another level and bring some concrete actions too. Amen. Hey, hallelujah. But another, we are surrounded every day by opportunities to be able to showcase the love of God. Mai vale, uno enda dhaka kina, uno enda vuli kina, koribule enda vuli kina, nonda vali dhaka.
Na itiku na vuno inda tiku kina. Amen. Amen. Enda na tunga bango, da reda tunga ini bakayao. Risa. Au sa halo mani rato saranga ya, nona. Rato, warai tiku na men rato suka. Warai na ken rato balawa. Warai na ken rato resi. Au sa halo mani rato saranga. Sanga ya warai ni lolo mandi na guri. Mo wakila tunga. What can you do? What can I do? Amen. To make the power of the resurrection more meaningful in strengthening our love for people. Amen. Obagada butaka chiku ni beranga ni maitina no devuna na mataka nindai na siya kabinindai. Obagada butaka na mataka ni kuwa. That the presentation of the gospel has two key components. Number one is the verbal proclamation of the gospel. We are called to verbally proclaim the gospel. Okay? And that's the commission. Go out, share the gospel, preach the gospel. But also we are called to visually demonstrate the gospel. To act the gospel out. Amen. Amen. So we preach and we practice the gospel. We verbally present and we visually demonstrate. Hallelujah. We preach about bread. Yeah, Jesus is the bread of life, but you also give out bread. Amen. Hallelujah. Nada bobe tu kuru tu. Yo tu kuru tisu na mandre dimbula. Yo ko vuno chikuwa. Ko ngai boy mbale sarawa o tisu na mandre dimbula. Ni via kana tu ko mengeni wa ando dimbulu mrai. Anga bangor tu oi sanga ko spell ko. Ya ke ora tisu na mandre dimbula, tisu mandre dimbula do sartuka. There is a verbal presentation of the gospel, but also a visual demonstration. There is power in compassion, because compassion can change lives. Nabung single na kabinindai o kiremo bomo mandanga na buno ndambikina o kiremo wakasama takamandanga indua. Do mbeka mai vale yokani do mbeka na no mubuno ni zakazaka. Wadava no muy tiko, wadava na loma ni lotu. Sena nindo weekend ay bakue na lem. But what can you do in this last week? The last week of October, as we have been dwelling on this theme, you've been dwelling on this theme. Ranyo linga ni kalon donda ya ni waindua. Amen. O keremo zubo mandanga na ulungo, keremo masu mandanga tukuna turanga. Au sa masulaka na turango ya. Au masulaka na marama ya. Au masulaka na dhorobo ya. Au masulaka na ngonel ya. Ya turanga ni buke mukako ni dhaba kostunga ya na masu. Na dhaba uroni dhakaba buwana turango ya. Buwana marama ya. Buwana ngonel ya. Buwana dhorobo ya. Buwana bubale ya. Na lomo mandanga ni lotu. Me orawa ni indeo ni nomo ni lolama. Can you use me to be a channel of your love to them? Not only through the verbal proclamation of the gospel, but through the visual demonstration of the gospel. How can I be a hand of God's love to that family, to that brother, to that sister? Matakini do kiremenda masumadanga. Da masumadanga, da zambor no dambulo wana kalo, da zambor kenenda sabana nanutakan ya kabina ni singin indai. Hallelujah. And I kabina ni ko nimber ni nanangai kere kenda menda nanduri todo kenda nandui zambori kenda ngabwana kalo. Amen. Via o zambori o tiku ngabwana kalo beteni kila e tu sona yalla boni no ngumbula ngandreba kina na bibu kini kalo via o na kabina ni singin indai. Hallelujah. Na kabina ni ko kere kenda menda tu da ke bata kede and I kabina ni singin kwa warulanga be kendo na italtali serengo meulinga ni turanga to be his hands extended. Au sagani kila Evina bonua o raikina na kabina ni singin inda bikara na elo munakalo iba bimbi takana kalo elo munakalo morao ni wakangangado takana lolo ni kalo. Hallelujah na kabina o kere na bunonga undurikina kera morai buana kalo tukuna turanga madongo ni bukaroma idaba chikona okotoba ni bukeya o meu kako ni vakila wada tunga meu kako ni zabuta tunga baka vosa, not just to remain at that feelings level or talking level, but Lord, move me to the
acting level so I can move beyond my feelings and move beyond my talks and do something about a need that I am seeing and act it out. Hallelujah. And make your love more meaningful. Meu linga ni turanga todo ya ni na kabina ni singing ni. Hallelujah. Ngani turang gandondo yami mei raerami Baranganinda na mas ke waka tiko na e kabibina ni kwa tuna yo talau wakilani tiko ndono go itabi wana tadingo ya wana ngane go ya wana vuvale ya sando ya wala boli tukina na logo eu ngandre wana bebuke nikalo bebuke ya o meu zakabakina ndona ka. If that's you this evening, you know you need God's enabling, you need God's empowering for you. I know it's not always easy, but you feel in your heart that you need to do something, and you want to be prayed for today. We can pray for you today and say, Lord, grant this dear brother, this dear sister the strength, the empowerment to go that extra step from just feeling, from just talking to acting. Because true compassion also always results in action. Kalau kau na kabin dai, nganre me, tapi masulaki bata na kabin dai. Binakata mo masulaki ko na kabin. Lebo nga no minta bilang ko tayo mai. Mendo bata nondor masu na kabin ko ni merni, zaba bekian na luto. Meulingan ni turanga, dodo ya nilangan tigo bekian na kabin na ni singin. Ngani turang nangondo yani raerami haitu merayaho merakilai. 'Cause 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 '
wata no da masu na ya ka bibina ka ni singa ni dai no da masu ni baka da dambo ni baka tutusa no da masu talanga ni baka da dambo wana kalo hallelujah kau sa baka da butaka otitiko na opportunity ni non da rau ni reach out wa indua men da baka reita ka ni wa indua na lolomo ni kalo e tu buliti kenda tunga ene racing enda sa kirena no na bibuke na kalo weekenda menda rau ni kalau mai na lomo ni mbai ni vakila lomo ni mbai ni vosa wada tunga menda sa kalau ya ni kina lomo ni mbai ni no daro ni bagaya doka enda ngandre bakina na bibuke ni kalo ena ka bindi dai hallelujah rondo wata no masu ena ka bina ni singa eu kere murmure wata matanga angga ni masungo turanga chisu arongo vosa au bagatusa ni bunga na ngauna au wakila wale tuna iau senga ni banaka turanga ni buke au indai kina yala bo ni bagaya doka Binaga lebu na namuni bi bagaya balati. Binaga lebu namuni bi bagaya rati. Ni bagaya rata na longu. Ni bagaya rata na gubananan. Muni bukiau. Meu sa daga taga namuni lolama. Gona nungu ngangandre. Meu bukera na wekango ya. Meu bukera na bubale ya. Meu bukera na nungu itokanyo ya. Au sa raibe ke muni. Turanga ni vengu biau. Ni vakau ko te kiau. Ni bagandei te kiau. Ni kuniro ni bagayanga te kiau. Me diaun dewa ni nomuni lolama. Gona nongu masu. Gona nongu bagadadambo. Ena yada ichisu. Dua-duanga. Turanga ki mami sa baga vina kataka. Ni o ke muni o ni sa baga rei. You've set an example, Lord, of coming people are living the comforts, the villages and walk through the towns, to come down to where people are. Lord, you set an example on what it is like to be discerning and be sensitive to people. Lord, help us today. Lord, grow in our hearts, Lord, sensitivity and discernment to the needs of people around me. And Lord, not only that, but also, Lord, to take proactive action, to take actions and take steps towards the meeting of those needs. Turanga ni buke ke mamena ka bendendai. Turanga me kima misakalo daga ni na tabata na kalo ni kena daga ya vota kina nomni kospeli. Membasi kana visau bata sama tu na were era sa lelelenga na iboka taun were in sa masuwi kemuni na kalo na toke ni were ni talaba lebu na iboka taun were merle tamusuka turanga na were sama tu. Lord, I just pray that you will challenge me this week as we come to the conclusion of the month of October. Lord, may this not be a month only where we're talking about loving people, but may you start that good work of helping me to love people through my actions. Lord, this is our prayer today. Osa masulekir na lubem ni ora randuri tu iliu so randuri tu mai muri. Turanga me kima misa roni baka matana taka na nomuni lolama. Ena be ala banimbula kima mimbula kina. Gona ne mami masu ne mami baka dambo. Kima misa dambori kimni. Ena yada ni nonda turango Chisu Kristos yada menonda baka mbula. Daulolama dina duanga. Amen. Nenta suka listunga suletal na boni ngona vertone taltala ena ka benindai. Ai baka bari tu we kana non da lotu ena ka benani kwa. Hallelujah. Amen.
Benta kun ro. Wala benta. Wala milyon. Ya. Tatala. Kamaruta ki kema mina no monro mai. Sulio no monro ngona no monro tiko ki kema mina lo mani ndona madongo. Kema mindoka, kema Rokosawa na ngauna bina ko ni barutak. Ka kota mai kina biki mami ndona tukutuku. Kema mimbite tuku ndona ibarita kini mbula. Kema mindo barna numa kina seda barna numa kima mikina na tamata. Ena ngauna saeli kina na mbulongo. Kema mi bakabini bina. Kema mi bakana numa tuku mai na bimbongongo. Komanda ni mi bakabini bina kate kimrau ndoro mbito mina buno numro dakadaka mondo ngole mai bikima. Rundo mikima mindo kabga lebu na ngauna bina kaya. Ni rone ro mawangalala te kimro mai memlo mai tuba te kikima me ena lo mani bol lutungo. Kima me bakabini bina kate kimro na ka bina kataudo kondo sako to mai. Rosanga bulu bakada na mbaki na numro dakadaka banga sinbuli. Bitu na mbaki numro dakadaka baga principal. Kima me sa me torjingo na uro ni kabinaka. Na matua ni mbula ndrau sa la ko mai ndrau sa mai bare takatiko vikeman au wabini bena katika tokina na italtala ra to tuginda kongu andai ta tona le baga na daga ni mataka no moni mai to mani kema mitiko ka baga ndewati ko vikema mi sono bonu e langa tu me kema mi baga dokona katiki mamikina me kema mi vinaka kena na mateni kalo ya oni nduri chigo nduri chigo yochini sangani kali usara na kai bagaro tekitu ikimem sa bagabini minanga na lolo malibuli kalo e bagaro tekiki mam kono wanga di bola rabo to na libe munike randama tingo arbana katamero mo rekata no rabo bagabini minanga vikim raw ena mara bukundo tuni tal to tuginda kongu kema mi saba kabini bina kina wale wana kalo na no mundo lomo so di mundo ngemai ena ngona legalek beleta di kima mi a surata di ko mai dua ngai baka sori no na baglu to ko sumbo na bi suritia ikim bo bina kan yo ni tata ka mai ka dingo mama na ma no be to ko ni kina ba nui kema mi saba ka rabi to ni kina wana kalo o kere kenda kana sungu lotu Tanto toko ka mena linganda, tapos sabi nakategero may na, viwo tiningo, doon ang tamas dai. Kaya may sa Rokosawa kaya mo niya nakalo. Kaya may mindo ka na ngauna binaka o nindo bagarotak. Sa nga talin doon ang ngauna binaka may bakaong gotura. Niyo tinamadongo, kaya may nabaga nanumati ko na kao ni bagatabuta biki mami. Katarada kini mimbula me kaya may nreta da kamay, na ibakatangin nga din ni mimbula kina banu ko ni benakata na ni mami kalo. Kime Rokosawa na kalo na dakadaka uni sabaka dhoro viki mami. Ena baka sama, ena baka nananu, ena linga, ena ni mami tataragi na ni mami tanga na vika ki mami baka dhora. Me baka taudho tagigi na kalo na vesulu eti ki mami ngandra. Kime Rokosawa ki muni na kalo lo malangi vororongo. Turanga lo malangi telanga vik baka lunga taki. Kime sabaka le suti ki lo malangi na baka binaka. Ena buku ni alamatua. Kena itu ulu binaka, kena itu tuku binaka, oni kau tomai, me baka binaka takana ni mimbula, ena io tuoti ngau nongo. Unga ngau na kemenda wa me kimula rautu na labara na numa na tamata bikiman. Zambe baka na tuku na tamata na buku kiman. Ini kime mi baka na numa na baka na nungo sandu donu kina mi kime mganga rauni. Ena be singa turanga, seni tuku laba ena muri kiman. Bina wale buna be baka ungati, bina wale buna be umbidia na nomu ni nrasa waswa ni bosota na malu na ndukundu kali o ni raida turanga ka singa ni tauda watiko na kalo ni kani na baka tauda wata kima mi na singa kima sana raidi kima ni kina kima mi sando ndogo na linga kima mi rau na vio tiningo na kalo na buku na ala matua na daga binaka na vika o ni san bita tu membele tirau o ni sana kita oji tu na buku ni songo lotungo na buku ni songo tamater na muri mai turanga merna kila ni dona kalau sabe baka rauta kitiko mele subi rau turanga ne leso viti wale lo turo do kina na korre bulu no be baka buli kina na mbula binaka na marau kina buku kina almatua me murira na venga una todo me sabe le suti ko na baka binaka na baka roko me no muni todo na ni me mikalo
Ke men tuba ka masu. E na buko muni chisu. Na ni mi turanga sa me ni mi bukambulu. Amen. Praise the Lord. Kaya manda tuda ke bat ke manda nga krir to na matsere. Melanga manda nga weekend ndo na seri babi ni blanca. Imbera ni ke sukuti weekend na songo ndo na masu. E sukuti weekend na songo ne na kabi na ni kwa. Sakalo viva Kuramu itaki Laveti Jehovah Sabaka Bakamana Enayado Nonamosani Yala Yala Boba Kamauta Na Alifa Na Omeka Sakalo Sakalo Beba Kuramu itaki Laveti Jehovah Sabaka Bakamana Enayado Nunabosani Yala Yala Oba Kamauta Na Alifa Na Omeka Sakalo Sakalo Beba Kuramu itaki Laveti Jehovah Sabaka Bakamana Enayado Nunabosani Yala Yala Oba Alifa Na Omega Sakalo Sakalo Beba Kuramu itaki Laveti Jehovah Sabaka Bakamana Enayado Nunabosani Yala Yala Boba Kamauta Na Alifa Na Omeka Ode itale na no bukalo Ode itale na no bukalo Ode itale na no bukalo Jisungana Ui Ode itale na no bukalo Ode itale na no bukalo Ode itale na no bukalo Jisungana Asasereki tuenai Asasereki tuenai Asasereki tuenai Asasereki tuenai Ena bukumu Asasereki tuenai Asasereki tuenai Asasereki tuenai Ena bukumu Minakas Saitisu Nogubinaka Saichisu Nogubinaka Saichisu Nogubinaka Saichisu Nanona kuina Ui Nogubinaka Saichisu Nogubinaka Saichisu Nogubinaka Saichisu Nanona kuina Nongubinaka Saitisu Nogubinaka Saichisu Saitisu Nogubinaka Saichisu Saitisu Nogubinaka Saichisu Nanana kuina Ui Nogubinaka Saichisu Nogubinaka Saichisu Nogubinaka Saichisu Nanana kuina Kajoti Osasereki tuenai Asasereki tuenai Asasereki tuenai Asasereki tuenai Ena bukumu Asasereki tuenai Asasereki tuenai Asasereki tuenai Ena bukumu
Hallelujah. Hallelujah. Kuma manda bat kewa da kabina ni kwa. Ke mami na sanga di vengu wada. Ana baka moli ke na baka mundu obe ke muni. Na wa levu na bika ke sara. Ke mami sama rongoda ke mami sama ibulida. Membalata na nomuni lolama be ke mami. Ana loma ni vida na singa sa sibe ko na ko mai dabo kina. Ana kabi binanga ni kwa. Turanga sai ke muni ngana loloma. Eni buke ke mami. Me ke mami baktarana kalo muni bula kina loi ke mami. Muni daka ilo loi ke mami na kalo. Me kare mami radi baka dawakina. Na nomni loloma ko ebu no tekti go ke mami ana kabi binanga ni kwa. E ke mem sakere kina na kalo na nomni loloma levu. Na tamai ke mami na ne mami kalona lo mai Yesu Kristo na lube buni dauni betumberi dauni be liutaki dauni be karoni dauni be maroroi ni lo muni na lo tambu turanga me baksu kai ke mami bata na madha bina ko na kabi bina de sigili kwa be ke mami baro te ke mami kina dona madha wasa tu e mate ke mami ya me liutaka tu na ne mami bula na be ngona ke sara ku di klasa bo mekaku sarangani mundu. Amen. Bina bali busara na adora mayana kabi bina ni kuwa. Tamai ba dabara bina kachikina na lomani mngadha na buli. Sa pabil bina katai sara bali bikem ni sa sukatal tunga kila bikem na lotu na kabi bina ni kuwa. Na ti sa baroti ko muri. Public holiday ti kuni mataka kuni doa en Rokosawa. Da lakeda ni muri dali banga takabata na ti. Dali maro takabata na madha sa tabongo raka Nongu vinaka sai Jesu Nongu vinaka sai Jesu Nongu vinaka sai Jesu na nanda kuina Nongu vinaka sai Jesu Nongu vinaka sai Jesu Nongu vinaka sai Jesu na nanda kuina Asa sereki tu enai Asa sereki tu enai Asa sereki tu enai Asa sereki tu enai na bukumu Asa sereki tu enai Asa sereki tu enai Asa sereki tu enai na bukumu Odei kale na no bukalo Odei kale na no bukalo Odei kale na no bukalo Chisungana kui Odei kale na no bukalo Odei kale na no bukalo Odei kale na no bukalo Chisungana Nokubinaka sai Jesu Nokubinaka sai Jesu Nokubinaka sai Jesu Nokubinaka sai Jesu na nondra kuina Nokubinaka sai Jesu Nokubinaka sai Jesu Nokubinaka sai Jesu na nondra kuina Nogubinaka sai Jesu
Tongku binata